laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، وأن يجنبنا جميعا السمعة والرياء، وعن كل ما يسخطه جل جلاله وعز كماله ويأباه، إنه سبحانه وتعالى ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. وبعد هذه المقدمة الوجيزة، فإن عنوان هذه الجلسة في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى سيدور حول نداء لأخت المسلمة، لأن الله عز وجل جعل النساء شقائق الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. بناء على هذا فما قال للرجال قيل للنساء، إلا فيما ورد فيه نص يخصص كل جنس عن غيره. فبناء على هذه المقدمة نعرف أن هذه المرأة المسلمة الصالحة القانتة لها دورها في بناء الجيل الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يصلح نساء هذه الأمة وبناتها، وأن يجعلهن خير نساء لهذه الأمة، إنه تعالى يتولى هداية عباده وإجابة دعائهم. نسأله تعالى ألا يرد دعاءنا خائبين. أريلا يتا الله سبحانه وتعالى جولا نلادون صلى الله عليه وآله وسلم ɓawnde nande nde ɗo ardi nande ka raɓɓinɗingol aray mi salminon salminago islam ngo julɗo hani salminde siɗɗo muɗum julɗo. ara wiɗen enen ɓeɗo siɓɓe julɓe tedduɓe ɓawo nde ɗo jonde en toro allahu subhanahu wa ta'ala nde arkisata en laɓɓinangol mo kala ko waɗeten immorde konngol ma gollal aynen mo kanko tun tertoɗen aynugol kala ko wona allahu subhanahu wa ta'ala e konngudi meɗen ɗin e dillande meɗen ɗen fo. ko waɗi mo aynali subhanahu wa ta'ala o deƴata, mo ayni tabaraka wa ta'ala e kala ko waɗata o deƴay, ko waɗi kanko ko o gooto. ɓe wi heddiɓe ɓen fo welaye maɓɓe ko sertu ɗum, sa ɗaɓɓi ɗum amaya e heɓali. welaye allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri welde heɓude edi welaye yimɓe ɓen. ko ɗum si karamakoɓe tarbiya ɓe wi ridan nasi ghayatul la tudrak. welaye yimɓe ɓen ko fongo, ko maayo luggungo, neɗɗo wawata mutude ha hewtoyango. haray ko waɗɗima ko ɗaɓɓugol ridallahi jalla wa ala, on mo tawta kañum welaye mum hino weli heɓude kanko allahu subhanahu wa ta'ala. haray wiɗen hande unwan nde ɗo jonde ko nida'un li ukhtil muslima, woni ko noddandu ndu karmakoɓe diina, karmakoɓe tarbiya wiyeteɓe taha, nde ɓe noddi ɓeɗo sonnaɓe ɗeɗo mofte, noddandu yurmende, noddandu ande, noddandu yiɗangol moƴƴere. ɓe fewtini ɗum e ɓeɗo sonnaɓe ɗeɗo mofte, yiɗuɗen eggude nduɗo noddandu ɓayi enen kadi sonnaɓe men ɓen e ɓiɓɓe men rewɓe ɓen hino jeeya e ɓen noddeteɓe kala ka julɗo sonnajo nodda. yiɗuɗen artirde ɗum e kaɗo haala meɗen ha ɓeɗo sonnaɓe e ɗeɗo mofte jeeyaɓe e ngal ɗo ɗengal kadi faama nduɗo noddandu, tamaw allahu subhanahu wa ta'ala hino nafiraɓe ɗum. ko waɗi allahu subhanahu wa ta'ala mo yiɗi wo ko diina o famintamo nafira mo ɗum,
nden toro allahu tabaraka wa taala nde moƴƴinta sonnaɓe ɓen e ɓiɓɓe rewɓe ɓen o waɗa ɓe darantoɓe ɗeɗo mofte ko allah subhanahu wa taala faala ɗon o danda ɓe ko bonnata kaɗo diina e ko bonnata diina maɓɓe kan kamɓe tigiri. joomi men ko kanko woni heftowo fewnugol jiyaɓe makko ɓen, kanko woni jaabinowo du'aji torotoɓe ɓen, ɓen toromo yo jaabinan en ɗum o danda e ruttugol hara en jaabinanaka. haray si ɗum ɗon feƴƴi oɗo nida faala yiɗa fayda en yiɗamo juutinde, en yiɗa waɗude tadakhulu e makko. yiɗen toro tun kamɓe sonnaɓen fof, sabu allahu subhanahu wa ta'ala ɓe uddita noppi ɗin e haqqille ɗen, ɓe jonna ɗiɗo noddanguji, ɓe nooto ɗiɗo noddanguji, ɓe ndaara no ɓe jaaboro ɗeɗo lanɗe ɗe ɗeɗo karmokoɓe laaɓuɓe reedu fewtine maɓɓe. koye ɗum ɗon tun nafoore nde woni ko heɓoto yiɗuɗen waɗude ɗi soggugol ɗi tun waɗa ɗi tarjama on say haaɗen ɗon haren fawal ɗon hay hunde inchallah no gasa nafoore nden ko ɗon ɓurata ɗuɗude e disen naadi to goɗɗum ha yeggintiniɓe ko nodduɓe ɓen noddi ɓe fewtiniɓe muɗum ko e noddandu nun allamatu taha ɓe maaki hafidahullahu taala wa ra'ah ɓe maaki fayabnata aisha wabnata khadija wabnata safiya radiyallahu ta'ala anhun yabnata al-islam ya man habahu allahu ta'ala bizinati al-iman wal-aql ya man khalaqaki allahu fi ahsani taqwim ya hadinata al-ajyal وصانعة الرجال يا من ركعت لله تعالى وسجدت يا من صليت لله وصمت فلماذا تذهبين إلى المتنزهات عارية ولماذا تذهبين إلى الأسواق متبرجة ولماذا تخرجين من بيتك سافرة بماكي كو أنيو صنع جمتوتك بيئو يم من عائشة ko a ɓiɗɗo yumma men khadija ɓe nguli nelaɗo, ko a ɓiɗɗo yumma men safiya sonnaɓe nelaɗo, yo allah subhanahu wa taala wele ɓen ɗon ɓe foppu maɓɓe. ko an yo sonnajo ɓiɗɗo islam, ko an yo sonnajo mo joomi men okki mi mana cuɗari gonɗinal o okkuma hakkil ko renirangal gonɗinal maɗa, ko an yo sonnajo mo allah subhanahu wa taala tagi okki ɗum mbaadi ɓurdi laɓede e mbaadiji, ko an yo sonnajo halfinaɗo renugol worɓe ɗeɗo mofte, ko an yo sonnajo acciraɗo ne'ugol worɓe ɗeɗo mofte, ko an yo sonnajo wakkiliɗo turanagol joomi muɗum sujjana joomi muɗum, ko an yo sonnajo accituɗo haaju mum fof wakkili juulande allahu tabaraka wa ta'ala, ko an yo wakkiliɗo horugol suuma e terto ñamugol e yarugol ñalorma mu'um, ko honɗum wakkilaniɗa ɗiɗo fuu ɓaawo ɗum ɗon fof ko honɗum yaltanta yaha e ɗiɗo nokkeli samakalaji nokkeli fijindaruji hara hiɗa ɓoori ɓandu maɗa wondude e waɗudema ɗeɗo dewe, ko fi honɗum wonɗa yaltande ka suudu maɗa yaha e ɗiɗo makitiji hara hiɗa feñjini ɓandu maɗa wonande ɓeɗo worɓe janamɓe, ko fi honɗum wonɗa yaltande ka suudu maɗa yaha kala ka yahata hara hiɗa feññini yoga e tere maɗa hiɗa suuɗi yoga e tere, ɓe maki ɓe landoma ngal ɗo landal an oɗo sonnajo ɓiɗɗo ɓeɗo jantaɓe daraniɗo ɗeɗo dewe ko honɗum waɗanta ɗiɗo lundandeji, ɓe maki ɗum no hato jinniya jaabo ɗum. ɓe maki ukhtil muslima walimadha la tartadina alhijab wa tulabbina amra arrahman fahal tadhakkarti annaka abadti llaha ta'ala وهل تذكرت إذا ثقل لسانك وبكي عليك أصغر أبنائك تريدين أن تقولي أريد أن أقبل بني أريد أن أتكلم مع بني لا إله إلا الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهل تذكرت أختي المسلمة إذا وضعت على خشبة الغسل وهل تذكرت إذا جريت من ثيابك المتبرجة أو الضيقة إنما تغسلين اليوم تلبسين أجمل الثياب وغدا تلبسين الأكفان وهل تذكرت إذا وضعت وحدك في القبر
wahidatan faridatan turidina an tarji'i ila dunya fala tarji'in. ɓe maki ko an yo suɗɗo bimana sonnajo siɗɗo julɗo, ɓe maki ko honɗum haɗuma ɓornagol ma ɗiɗo conci islam ɗi wiyeteɗi hijabu shar'i. ko fi honɗum haɗuma notoɗa noddandu jomi me en kaw nodduma o yamirma ya waɗu ɗum. ene a anditi wondema si a waɗi ɗum haray ko jomi men wonɗa rewde ha ronkuɗa wadde ɗum. ene a anditi an oɗo sonnajo saliɗo notagol jomi me en ñande hewtanma yo ɗengal ma teddu hara wawata wowlude ko faalaɗa, hara hiɗa wolla e dow ɓikkoye maɗa tosokoye hiɗa yaha acca koye, hiɗa faala ɓannude gokkun takko maɗa ala dole muɗum, hiɗa faala yewtudude makko e ɗengal ma towata. o wi haray hawnani kema hulɓinani kema, jomi men wi'i salotoɓe lamɓen ñande go hewta e tawa mi henjiɓe hakkunde ko ɓe ɓurno yiɗude gurdam maɓɓe aduna. wo ene a anditi an oɗo sonnajo julɗo ñande wallinaɗa e dow ngal ɗo leggal lotirngal mayɗo hara ko a feƴƴinɗo. ene a anditi ñalande ñande ɓoreteɗa ɗi conci ma ɗi cuɗoraynoɗa yalta, ma ɗi conci ma faaɗuɗi tentuɗi ɗi ɓornotonoɗa yalta. a anditi nde ñalade ñande ɓorneteɗa ɗi tuma loteteɗa. ene a yeggitali wondema hiɗa ɓorno hande conci labaɗi cuɗorɗi, jango ɓe ɓorte ɗin ɓe ɓorne kasange suuɓi mana buumayɗi ɓandunu fo hara welaka. ene an sonnajo julɗo a anditali wondema si a wallinama antun ka nder kabru maɗa hara ko a telɗuɗo weddiɗo, nden ñande a anda a yeleto artugol ma aduna, faaleɗa waɗude ko hanunoɗa waɗude, hara wawata artude a yeggiti ndeɗo ñalande ko ɗum hadi waɗa. ɓe maki wa hal tadakkarti wa hum yadhabuna bika ila almasjid la li tasma'i majlisa ilm wala li sima'i muhadaratin aw li tusalli la wallah walakin li tadkhuli almasjida li akhiri marratin fi hayatik li yusalli alayka aw li yusalla alayka bayna yaday al-imam. ɓe maki an oɗo sonnajo a yeggiti ñande wallinaɗa lootaɗa rondaɗa naɓaɗa ka juulirde, hara nden ñande wana yahugol heɗowaju naɓuma, wana yahugol janga darsudina naɓuma, wana yahugol heɗowaju naɓuma. nden ñande ko naaduma ko natugol ma ñalande nde yaltata a natitata e juulirde nden laawol go a waynodiri e mayre. nden ñande ko naɓuma ɗon ko fiyo a wallina imamu juulama waynodireɗa e aduna. si a waynodirama ɗo a anditi ko honnum hikkata ɗon ha ronkuɗa notade allahu subhanahu wa ta'ala. ɓe maki ukhtil muslima alyawma tajlisina farihatan masruratan ma'a zawjik tula'ibina atfalak wa gadan tajlisina wahidatan faridatan fil qabr wal yawma tadhakina wa gadan rubbama tabkin. ɓe maki an yo oɗo sonnajo siɗɗo julɗo anditude hande hiɗa jooɗo ka galle maɗa ko a weltiɗo ko a wewluɗo, wondude moodi maɗa hiɗa jala hiɗa fija, wondude ɓikkoye ma welay koye ma hiɗa fijira ɗum hiɗa canta. wata yeggitude janngo a jooɗoy to antun ka nder kabru maɗa hara ko a weddiɗo antun e ngayka maɗa. si tawno a jaluno hande aduna yeggituɗa nden ñalande ko heewi kon nden ñalande wontande ñalande wulletende. ɓe maki alyawma tastahina an yara zawjuki awratiki wa hadha mubahun fa kayfa idha waqafti bayna yaday illahi ta'ala wal aqdamu hafiya wal ajsamu ariya wal absaru khashi'ah wa anat al wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma. ɓe inni ko an yo sonnajo julɗo tedduɗo anditu hande ka onuɗa ɗo aduna ɗo, si moodi maɗa dagiɗo yiwde awra maɗa wi ɓorto daroɗa mi ndaare a hersay ɗum tawile ɗum ɗon hino daganima, ko honɗum faamuɗa ñande ɓortiɗa darnaɗa yeeso tagore allahu subhanahu wa taala nden fof ñande darngal, hara koyɗe ɗen ala paɗe, hara ɓandu ndun ala coñci, hara gite ɗen hino purtini, jomi men wi nden ɗon ñalande mo yiiɗa wo ko huluɗo ayyata nden ñande suusuɗo. ɓe maki ya wayla man hajarat تعاليم القرآن الكريم، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من استمعت إلى الأغاني الساقطة، يا ويل من جلست أمام الأفلام الماجنة والمسلسلات الخليعة،
يا ويل التي تغضب زوجها يا ويل التي تدنس عفتها يا ويل التي تخرج من بيتها متبرجة يا ويل التي تعق والديها يا ويلها إذا وقفت بين يدي الله فماذا تقولين إذا عرضت على جبار السماوات والأرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يا ويلها إذا شهدت عليها الأعضاء فماذا سيكون جوابك أمام الله بماكي بني ووداني كلا أن صناج وورو دو o feri jangugol qur'an e andugol ko qur'ana wi'i o jokki goɗɗungo bone wodani on nyande o tawoy joomi men ɓe maaki bone wodani kala sonnaajo mo tawata golle makko ko yeebugol julde fewndo nde juulete ma juulirgol nde no nde juulirtaake fof ko yeebugol nde ɓe maaki bone wodani kala on sonnaajo mo tawata ko heɗitagol gimɗi kaanuɗi ginɗi ɓoyliiɗi ginɗi lorrayɗi ɓerde gonɗinal ko ɗum woni golle makko ɗum ko an andi kaka téléphone ma kaka radio ma kaka télévision ko tawata kon joomi men harmini heɗagol kala mo tawata ko ɗum welata ɗum haraw heeɓi bone ñande o tawoy joomi men ɓe maaki bone wodani kala on sonnaajo jooɗotoɗo yeeso filmuji bonɗi yeeso filmuji wirtere yeeso filmuji ɓoyliɗi ɗi heeferaɓe sakata hakkude julɓe sonnaajo waɗɗo haqqille mum e ɗum bone wodanimo ñande o tawoy joomi men ɓe maaki bone wodani kala sonnaajo mo tawta golle mum ko tikkingol moodi mu'um udda ɓernde moodi mu'um ɗaɓɓata ko weltinta moodi mu'um ñande o tawoy joomi men haray mo mari bone molanaɗo ɓe maaki bone wodani kala on sonnaajo mo tawta ko tuuninowo nefaare muɗum mo surrata teddungal muɗum bone no wodani on bone wodani ñande darngal kala sonnaajo mo tawata tuma o yaltata ka suudu makko o ko cuɗotoɗo urno lorra wolɓe ɓen ɗum hino rimanuyamo ñande darngal bone ka allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki bone wodani on sonnaajo mo tawta ko ƴagganowo nene mum e baaba en mum mo ɗigganta nene mum e baaba en mum mo nanantaɓe bone wodani on so tawoye joomi meɗen wondude ɗum ɓe maaki bone wodani oɗo sonnaajo si o daroy ko yeeso allahu tabaraka wa ta'ala ñande darngal si joomi men landike mo ñande o weeɓita o darna yeeso joomi men ko honnun o jaaboytomo wondude naɓorde ɗiɗo fuu ɓe maaki ñande joomi men wi'i ñande darngal kon weeɓiteteɓe yeeso joomi me en suuɗoto kun suuɗatako mo himo renti fuu ɓe maaki bone wodani oɗo sonnaajo mo tawata o welsindoto e ɗe tere makko o yeddira ɗe joomi makko ha ñande ɗe seeditoyto e dow makko ɓe maaki si tere ɗen seeditoyke e dow maɗa an oɗo sonnaajo yeeso joomi meɗen ñande darngal ko honnum marɗa ko jaaboyɗa ɓawnde tere ɗen seedi ɓe maaki famadha taqulina indama yaqulu laki rabbuki alam un'im alayki bi jismin jamilin alam un'im alayki bi ni'mati al-aql alam taqra'i al-qur'an al-karim alam tasma'i al-ahadith an-nabawiyya ash-sharifa alam u'allimiki min jahalah alam aksuki min ariyin fabillahi alayki bimadha tujibin wa bimadha taruddin الله تعالى يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بماكي ko honnun an oɗo sonnaajo jaaboytoɗa joomi men ñande darngal ñande joomi men wi'uma enemi neminanoma ɓanndu labaandu ɓanndu newɗundu ɓanndu hentindu mi hokkanoma ɗum ene an oɗo sonnaajo mi neminiranoma aduna hakkil ko wawa renirde hoore ma'a si joomi men landoyke ma ene an a janngano qur'an nde mi tippinno ha e maɗa nden si joomi men wi'ima an a janngano makuji nelaɗo tedduɗi selluɗi yottiɗe e julɓe ɓen ɗin andi yottanoki e ma ene mi andinanoma mi ittuma e majjere ene mi holtinanoma immorde e kolu ene si joomi men landike ma ɗiɗo fof an oɗo sonnaajo julɗo ɓe wi ɓe wondiri allahu on e dow maɗa ko honnum marɗa ko jaaboɗa si a heɓɓitaki hoore maɗa atta daroyade yeeso makko ɓe maaki ene a yeggiti wondema joomi men wi'i ñande darngal ko an yo oɗo sonnaajo julɗo a yeggiti joomi men wi'oyey hande mi udday kundule ɓeeɗoɗen mi lando tere maɓɓe ɗen yo yeetolanko tere ɗen gollayno tere ɗen yeetolanko ɓe gollayno kon ɓaawa ɗum hara kundule ɗen hino udda woosi tawi a darti an oɗo sonnaajo julɗo faamu hulu allahu subhanahu wa ta'ala anda
wondema al a'da'u taqulu ya rab laqad kuntu fi dunya 'ariya laqad kuntu ulbasu al malabis ad-dayiqa laqad kuntu ughwi marda al qulub min ar-rijali wash-shabab kam fatanat ash-shabab wa kam aghwaytu ar-rijal fakam nasharat ar-radhila wa kam tafakharat bi khilqati al-jamila وجسمي الجميل أمام الفضائيات وعلى المصارح وفي الطرقات وفي الجامعات والعينان تقول أنا للمباريات والمسلسلات الهابطة والأفلام الماجنة نظرت والأذنان تقول إنني للأغاني الساقطة والغيبة والنميمة استمعت واللسان يقول أنا بالكذب وبالغيبة وبالنميمة تكلمت عندئذ ستندمين حين لا ينفع الندم تريدين أن ترجعي إلى الدنيا لتلبسي الحجاب أو تحافظي على أمر الرحمن ولكن هيهات هيهات فقد ضاعت منك الفرصة وقتها بماكي كون يودو سناجو جلدو هلو الله سبحانه وتعالى أندتا وندما ترمادن سي جومي من قدوي هندو كوكون si tawna ɗoftanoki joomi men koko waɗaynoɗa kon nde wi'ata wotere ɗen nde wi'ay ya rabbu ko an yo joomi laqad gondi ko goonga kuntu min mi wonino ka aduna aariya tan komi holuɗo jonganno marno coñci kono surratano lan hari min komi ɓorneteɗo coñci faaɗuɗi komi ɓorneteɗo coñci wirtoji mi andano foti komi fitinira worɓe ñawɓe nawnuɓe ñabbe liɓerɗe e sukaɓe ɓe tawta ɓe jombaali mi andano o jon an fitinirinmi ɓen no foti mi anda ɗum ɗo ko konnguɗi tere ɗen ni wo ko wano noon tere ɗen wi'ay min mi andano foti e sukaɓe mi andaɓe jombano foti e jombuɓe ko jon an bewinirinmi lorriri ɓerɗe muɗum e nder gurdam aduna tere ɗen inna mi andano foti immorde jikkuji bonɗi e konnguɗi kanuɗi e gollodire bonɗe ɗe tawata jon an sakino ɗum hakkunde jiyaɓe maɗa ɓen ɗum hara jommum no dari hunduko kon no ferma tere ɗen no wola ko wonano gollirede kon o inna mi andano jon an o no foti ko mantorayno ndu ɓandu mum labandu e ndu ɓandu mum newɗu ndu yeeso ɗiɗo filmuji bonɗi e ɗiɗo téléji wirtayɗi e dow laawi ɗi tawta joomi men welaka ko weeɓitayno men e ɗiɗo men andano ɗum foti ɗum ɗo ko tere ɗen woni wowlude ko sonnajo on waɗiraynoɗe kon ɓe maki guete ɗen ɗiɗi ɗetta konngol wi'a menen nde wonande ɗiɗo filmuji bonɗi e wonande ɗiɗo weeɓitanɗi kanuɗi ko feeñata e ɗiɗo téléji e ɗiɗo nokkeli bonɗi menen ko ɗum men jarri borano weeɓitanede ndarugol ko ɗum tum men darayno jonga men ko ɗum darirayno men noppi ɗi ndetta konngol inna menen nde ko ɗi musique ji bonɗi jaasuɗi bonnayɗi ɓerɗe bonnayɗi gondinal menen ko ɗin jonga men heɗintinaynomen ko ɗum men heɗotono ɗengal ngal ɗetta konngol inna menen nde ko fenande e ñoore e waddugol e bonnugol hakkunde welduɓe jonga men eltunomen e muɗum ko ɗum wonno golle amen ɗen ko ɗum sewɗo karamo kojo wiyeteɗo abi yahya ibnu kathirin rahimahullahu taala ɓe maaki annammamu walkadhabu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sana ɓe maaki neɗɗo jarriboraɗo wowlugol fenande e waddugol hakkunde welduɓe himo bonna e nder heure goto ko mbilejo wawata bonnude e nder hitande hakkunde julɓe ɓen neɗɗo fenowo neɗɗo waddowo hino bonna hakkunde yimɓe ɓen e nder waktu goto ko mbilejo bonnata e nder hitande hara o fowtaki e bonnere makko nden hara yo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinden de meɗen ɗen e fenugol yo laɓɓinde e waddugol yo laɓɓinde e ñowugol yo laɓɓinde e wowlugol ko welatamo kon kanko subhanahu wa ta'ala ɓe maki si ɗum ɗo fof woni wo on say faamu an oɗo sonnajo si ɗum ɗo yettike aninse yey nden ñande ninse ɗe tawata wona fewno kaninse nafata nden ñande a faaloyte artude aduna faaleɗa artude aduna waɗa ko joomi men ɗaɓɓirno makon wi'a hande simi hooti mi juulay hande simi hooti mi jangoyay hande simi hooti mi buumoto hande simi hooti mi darata filmu bonɗo mi heɗata ko musique joomi simi hooti ɓe inni hara kono tawa hayhat ko wonɗa ɗaɓɓude ɗon kon woɗɗi joomi men wi jiyaɓe ɓen si jaɓali haa ɓe wi ton ɓe arti ala ko ɓe waɗata haa ɓe hewtitoya ton
neɗɗo moƴƴata aduna haa o iwa ɗo o arta, o bonnata kadi haa o iwa ɗo o arta. Ko moƴƴi wo ko moƴƴi so yehi timmi, ko boni wo ko boni so yehi haray timmi o artata. ɓe inni waktuuji ɗi joomi men jonnuno maɗi ngan oɗo sonnaajo, a yeebiɗe e ɗiɗo téléphone ji, a yeebiɗe e ɗiɗo internet ji, a yeebiɗe e ɗiɗo téléji e ɗiɗo fadaiyat woni canal ji wonaɗi connectéde e muɗum naate, ko joomi men welaka ndaare, ko joomi men welaka heɗe, ko joomi men welaka jokke. a yeebino waktu mawn e ɗiɗo piiji, hande ko faalaɗa hotude waɗa kon waktu mum feƴƴino. Allah subhanahu wa taala dandu en sifa ɗe nin se en fof meɗen. ɓe maki walakin ista'iddi min hadhihi llahda wa tuubi ila allahi taala fa babu tawbati ma zala maftuhan la yughlaq ila an taghruba ash-shamsu min maghribiha. ولا تتخذ النساء المتبرجات اللاتي ينشرن الرذيلة في المجتمع قدوة لك وكوني أنت قدوة ومثالا للعفة والطهارة. بماكي كان يوضو صناجو جلدو هبلو فوندو دو أتو لاواد، هبلو فوندو أودو وقت أتو لاواد. توبو هوتا كجومي مادا sorto دا eko wonuno da kon damal tububu ye joomi men no udditi ɗum o ombatangal damal ha nange nge fuɗira kange mutirayno ton. wo rento wata jogi to ɓeɗo rewɓe wirtoɓe ɓalli muɗum, ɓeɗo rewɓe sakoɓe boneji hakkunde julɓe ɓen, rento jogitagol ɓe ñentinirgal e ndarugol no ɓe wowlirta wowla, rento ndarugol no ɓen ɓornorto ɓornora, nder to ndarugol no ɓen yarata yaara, rento wattugol ɓen ñentinirgal maɗa eto an wona ñentinirgal moƴƴal ka nefingol diina maɗa kan e ka toppitagol laaɓal maɗa ngal. joomi men no jonnuma ɓe ndaara wonanama ñentinirgal, sonnaɓe nelaɗo ɓen yonani sonnajo julɗo ñentinirgal. si tawi ɗum feƴƴi kanko wonana heddiɓe ɓen ñentinirgal, kono sonnajo hana jembinde ɓeɗo rewɓe wirtiɓe e wirtere maɓɓe nen. ɓe maki la tuharrimi nafsaki min aljannati alkhalida بمتاع الدنيا الفانية وابتعدي عن سماء المغرضين الذين يريدون نشر الرذيلة في المجتمع الإسلامي واعتزي بنفسك واستمسكي بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يشفع لك عند الله تعالى يوم القيامة. ألم تعلمي من أنت؟ فأنت الأم الحنونة والزوجة العطوفة والمربية الأجيال وأم الأبطال وشقيقة الرجال. بماكي كان يوضو صناجو جلدو فامو دي وتا اتو دالا هوري مادا اوضو الجنة هدو تودو. الجنة متاوتا مناتي امودو يلتتا، مناتي امون نونتا، مناتي امون مايتا، مناتي امون هبتا كمتتا دون وتا اتو دالا هوري مادا اوضو الجنة sabu dakam me hun toso kun lannay kun aduna wata ɗayne ha ɗala hoorema aljanna. wo potti to renti toɗa heɗitagol ɓeɗo yimɓe hodoɓe rewɓe ɗaynoɓe yimɓe ɗaɓɓiroɓe feññingol ŋariji rewɓe ɗiɗo nokkeeli rentonotagol ɓen, ko waɗi ɓen ɗon ko faalaɓe sakugol bone hakkunde julɓe ɓen wata wonu aala hun sakirkum bone. eto teddira ngal ɗo teddungal maɗa, teddira kaɗo diina maɗa, jogitoɗa sunna nelaɗo ma on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si a waɗi ɗum nelaɗo on tefanoyte ñande dargal ka joomi meɗen jalla wa ala, wona sabu ko okkuma aljanna dandama yiite. ɓe wi an oɗo sonnajo mo famali ko feƴƴi ɗo kon, ene an a anda ko hombo wonuma an, ko waɗi neɗɗo ko so andi hoore makko o anda ko honnum o hani waɗude. ɓe maki an oɗo sonnajo julɗo faamu ko an woni al ummul hanuna, ko an woni nene yurmeteɗo, nene ne'owo, ko an woni sonnajo ɗoftiɗo, ko an woni sonnajo tedduɗo e dow oɗo aduna. faamu ko an woni acciraɗo ne'ugol ɗeɗo mofte worɓe maɓɓe yo nafu, rewɓe maɓɓe yo nafu, ko an oɗo sonnajo halfina ɗum. faamu ko an woni nene ɓeɗo susuɓe reedu nafoɓe ardotoɓe ɗeɗo mofte, ko an jibinta ne'a ɗum. faamu ko an woni nene goto ɓeɗo worɓe e kaɗo diina, ko an accira jembingol ɓeɗo ka adondirgol e ka ɓurondirgol. qissa oɗo sonnajo hafidatu nisa woɗɗaki en arnoɗo wi nelaɗo worɓe ɓen de ko kamɓe accira noddinandu, kamɓe yata tippiro, kamɓe yata kala ko waɗete ko satti ko kamɓe noddete,
menen sonnaɓe ɓen ko honnum men mari ka joomi meɗen nelaɗon ɓe maake sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗoftagol goto e moɗon onon ɓeɗo sonnaɓe moodi muɗum jooɗo ka suudu muɗum reena jawdi moodi muɗum ɗin e suudu makko ndun ne a ɓiɓɓe makko ɓen needi islam ɓuttina ɓernde makko nden ɗaɓɓa ko weltintamo kon okkay on baraji ko worɓe ɓen heɓoyta kon fof yaasi si ɓe yalti si tawi on ayni ɗum ɗon haray ko ɗiɗo woni hadihi annida'at ɗi tawta la tahtaju ila sharhin wala ila kalamin tawil ɗi haton jinna e sharhu yajuɗo ɗi haton jinna e haala ɗuɗuka fiyo en andu ko tedduɓe yiɗanɓe ɗeɗo mofte yurmede anan ɓe ɗeɗo mofte rentuɓe ka sonnaɓen fewndi ɗon noddiɓe laaɓani ɓe ɗeɗo reedu yottinam ɗen ɓe ngal ɗo laaɓan reedu ɗum ɗo wana e men enen iwri en wawata wuufude sakko tutten sifa ɗiɗo konguɗi ɗiɗo koye gandal iwrata koye ɓernde hewnde kulol joomi meɗen iwrata koye hoore hewnde diina joomi meɗen iwrata hara enen en ala e muɗum sina janngugol ɗi eggina artira ka bimana ka haala me en toriɗen allah subhanahu wa ta'ala an yanfa biha arrijala wannisaa jami'an وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا عن كل ما يسخطه جل وعلا ويعباه هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل